BJP Rajchari Asong Tumben Ma joining program aja mekedeng ponalong kapre Rajchari Asong Tum kachipogdon. Theria cheklani fine ko player ni BJP Asong Ben Ma joining program aja mekedeng ponalong. Aam Aadmi Party atom ben don pharo para don thong kebra fine ton tum chipogdon rinti. Labang soja megalong Borjan constituency akai bipol orang Aam Aadmi Party MSC candidate Lapen Suresh Min Dipok Bes Thones Tasa Lapen Penan Klem Dam Rapid Ari Sao Tumpen BJP Rajchari Asong long chipogdon rinti. Labang soja megalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Brahpen Stame nonang keleji MP election along pidong arjana long nang tum ador kechune would pira pahelo nang pusi ning Japon la soja megalong BJP Asong pen MP candidate 6 Autonomous District ST Parliamentary Constituency Dipu pen kachetoidun akai amorsin kisen densna jumisen alam tira rathing ning Japon Dipu pen Sanjay Rong Parluti Kiminus Karbi Anglong नरेंद्र मोदी को हम लोग साथ देने से हम लोग नरेंद्र मोदी को शक्तिशाली करने से भारत को हम लोग क्या बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी है गरीब आदमी के लिए ऊपर लाने के लिए। आप लोग का सब सुविधा तो मिला है, रेशन कार्ड से लेके जीरो बैलेंस से लेके, और आप लोग अभी ज्यादा रेशन कार्ड होल्डर है अरुणोदय भी सबको मिलेगा। और सबसे अच्छा बात और सबसे अच्छा प्रोग्राम अभी होगा। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कार्बी आंगलंग 26টা সমষ্টি এমএসি সমষ্টি আছে। আমি বিজেপি দখলতে আছে, এপিএসএলসি আছে নেকি? এমএলএ অসমতো নাই, কাৰ্বি আংলংতো নাই, অল ইণ্ডিয়াতো নাই এমএলএ এজন, আম আদমি পাৰ্টি সৰি এপিএসএলসি এমএলএ এজন নাই, এমপিও নাই, এমএলএ নাই, কোনো নাই তেওঁলোকৰ ইলেক্টেড। সেই পাৰ্টিৰ লগত জইন কৰা কিবা মূল্য থাকিব নেকি, কিবা সুবিধা পাব নেকি? আপোনালোকে একোতো নাপায়। গতিকে আপোনালোকে বুজাব যে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা পৰিয়াল আছে, বেলেগ বেলেগ সমষ্টি যদি আপোনালোকৰ পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালবিলাক আপোনালোকে বুজাব যে বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ লগত যোগদান কৰাকৈ কোনোবাটো কংগ্ৰেছত থাকিব পাৰে, এপিএসএলসি থাকিব পাৰে, সেইবিলাকৰ যোৱাৰ লাভ নাই। আপোনালোকে ক'ব, কাৰণ তেওঁলোকে একো দিব নোৱাৰে। আজি আপোনালোকে চাওক, যিমানখিনি ৰেচন কাৰ্ড লাগে আমিয়ে দিম, বিজেপি চৰকাৰে দিব লাগিব। যিমানখিনি অৰুণোদয় স্কিম পাব লাগে পোৱা নাই, সেইটো আপোনালোকে পাব, 100% পাব। ৰেচন কাৰ্ড পাব, অৰুণোদয় স্কিমো পাব। প্ৰত্যেক মাহত 1250 টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টতে সোমাব। সেইটো বিজেপি চৰকাৰে দিব, কোনো নিদিয়ে। যেটো বছৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 5 লাখ টকা দিব আপোনালোকক। আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে 5 লাখ টকাৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টৰ বছৰৰ 5 লাখ টকা দিব। যিকোনো বেমাৰ ভাৰতৰ যিকোনো হস্পিটেল গ'লে আপোনালোকে সেইটো সুবিধা পাব। সেইটো 5 বছৰে 25 লাখ টকা সেই সুবিধাটো পাব। কোনে দিব? এইটো বিজেপিয়ে দিব, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিব। कार्बी आंगलंग लापेन के डिमा हाउसाव लाके थमा डिस्ट्रिक्ट कांगरुम पेटपेन इलिटुम टोटल वोटर सी 8,90,000 लसी अब की बार 400 पार टारगेट सी बीजेपी तंगे एन लो एमपी लसी अब की बार 5 लाख पार तो बांसी निलितुम केसोंग पोनबम दामबम लो लापेन अनुटिन बीजेपी पीट इंचार्ज पेन चेंगलो के क्लेमबांग पुतुम आन सितमे चेपा दुपनो लापेन के आको कपरेक aparti pen सितमे नॉन नंके चेपा ओ कतुम दोलो पिनी सितमे आम आदमी पेन पुसामे बांग फारो फोसो से नंग जॉइन दोलो लसी पेनाप सितमे आको एपीएसएलसी
Dhonsuri Ladakh ke claim ke dam matum sitame penata nang join don thupo lasi Ladakh abang ke non IMP election abang ke contest abang ke avidaji pusi nili thek dam long lo ate Karbi Anglong MAC inkoira trok do la inkoira trok sitame BJP atum IMAC chai saide la pen ke Dima Hasau sitame 28 ang bong pen 25 ke BJP labangso IMAC saide la pen la pangrum pet pen 54 MAC abang ke kadok abeta BJP along si ke ong no la pen ke nang le tum langoi ward along pusita sitame lems along pusitame nohok pusame akapre ka party ke achili achela ta be mati lasila nang litum kadok beta nang litum media hoi pen pusame hola my meeting nang dun pun e kadok be sitame nang litum media hoi pen seme pacetak no labang soala Sir pini la bang pro ke join ke la admi party pen chatma mate kapre pini abange Am Admi Party pencot Bodesor urang labang so leadership pen chualang bokajan pen si thurdon lo laso leadership pen si ladak bangke nang cepa ok don Sir na la hadet ko pili claim chengi ke haidet lo pulote non 125 amendment bill labang so ke pachun jia phan labang ke Meghalaya Mizoram Tripura lapen Assam along ke do a tribal atum phan kerai kom jia phan isia bang lapen labang ke 244 article 244 2 lapen article 2751 labang so bangke pichun ponwek popu bangsi nili kadok awe arara panta nili ke kem poncengji lapen pachun jigelahan 125 constitutional amendment labang so banghan lo ke pachun ji lapen ladak lo tangte 275 one article ateng lo pura labang ke direct funding elitum long finance lapen tribal area protection lahini article labang halo nili pechun ponceng e bangke lapen autonomous state alam mange nili kaike mate ningji dun verpo lake elitum long standing a demand lasi lahini bangke equal fast a issue lo nili parliament long kacedan duni Karbi Anglong ensil arat hoi Sir nang lila MP hadet pen jong sinang li ni kan phok ang bong na li autonomous state aputha na li pachun ikai na san ni thiduma autonomous state aputha Bangladesh a process do kadok do lasi continue yong se hang pon lo dang te ilitum pc chunun edet po na pen ladak under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang under the leadership of Dr. Himanto Biswa Sharma lapen ke BJP atum ke small state la bangso theory ta do la se chun pon wek di pu bangsi nili mathapon Karbi Anglong Autonomous Council election of vote chupate duna bang Bodesor urang alangli chupatir ki konsi alangli pini 535 amuni chewan bensi that Bharatiya Janata Party district Asai Hemlong pinena join lo tason thaksi arnigang ta kejona program do nang kunta chini atumi candidate aphan ticket kapijir lo bupen kang thum karni laso hu parokha pen ang chejeng ron wang bom pen dak di phualong rada mai pije do long tame nil tuma long ka prek kyon hang he adak lumbajong chonat lanta laso dim long tamuni tu anin sekhang ni si Ilyas Phangcho chuke damtang ni lip consensi pen Am Admi Party pen ke thudun abang phu dame alangli ria sang ho tum pen atumi leaders ke do an ben alangli dame Bharatiya Janata Party a candidate aphan Omor Singh Tiso aphan ongdung a vote ke hai dun jipu amen pen alangli tame atumi nang chopai ogdun lo lason thaksi penap tame Donsri pulo Donsri consensi pen APSLC atum pinya son joining a program da me pen apa duji nilitum ke along a consensi ki meeting e dam de pin la nilitum ke da na tuma chini lo bang methang si da ke join anu tin phanda welcome lo
Pena media tum yang sinal tum tanai nang join tum media dakai welcome lo kata adorja khula lo lasi सब फंदा dakai adorja khula nil tum ke boycott system hai सब फंदा welcome lo lasi bangani ke hang tum si amitang se gari ta cewan amitang si nang join nu jit mane nono phong bang ke Narendra Modi aphan pir thieng bang aja kong ke then nayap a prime minister kapi manji aphan Karbi Anglong la 6 ST parliamentary constituency Karbi Anglong la pen di Mahasaw la pen West Karbi Anglong a candidate Omor Singh Tiso aphan Indiang bong a phai ke ong nai kapilong ji aphan but kapilong ji aphan la pen alang ni longlo haider aphi je abatai tin parliament session long hempre ka puthak phan je kapaning ye dun je phan munitum anu tin damaning khang se lasi party dhorom khai chi pupe pin na se ani wang na me munitum kai ta meda BJP long sinang che pok dun lo mane Narendra Modi phan pil thi mong pa che thang plu hong thom ang deng prime minister pe kape manji phan lapen ke India kangalong ke ong nai asit voters ke hai asit aphai ke ong nai laso Omor Singh Tiso phan kerap dunji phan se anu tinta hang he pin dame bang methang che bang arelo gari dan ceria brelo itung ke bang rip ke upe ke welcome so phanda lasi bang laso na che pe Karbi Anglong kaching thura saya muta munitum theklong lo lapen ke Karbi Anglong mon sam dolo BJP long ke party dhorom chi pupe boycott system ave so phanda welcome lo lasi anu tin dame ni bang ning hang tum si bang lasi nang tum theklong po non ni mo jang mi po cheklo la ta taring kora সরকার নিকে না তুমি রিজাল্ট আদার ইলেকশন ke jogyar ni lo mo result ke phli la ke jun ala sunang theklang po je indiang bong a phai ke ong nai ke hai bang polong te Omor Singh Tiso chapu